oyentes, a continuación 100.9 junto con Subway. Undo que botar na Aruba tem Subway cerca de bom. E também Smith & Dorlas com seu coffee e tea. E acaba nos invitado na Arraia ng coffee e tea junto conosco. Awe nos tem Perspectiva Invisível, uma plataforma apresentada para Favi, pero nós também conhecemos muito mais de plataforma aqui agora aqui. Nós se chama Bombini na Virginia Paragona, coordenadora de projeto. Virginia, bom dia. Bom dia, Aldrich. Conta vai. Bom Bini. E também nós temos o senhor Rafael Barragan, instrutor de curso. Senhor Rafael, bom dia. Bom dia, menino Aldrich. Danke para espaço aqui. Apesar que o menino su famta Barragan não estava papiamento. Sí, tengo 10 años viviendo en la isla aquí. Tremendo, tremendo papiamento. Pa bien. Y pa bien con María Corina Mayán también. Vos te compartimos de Venezuela, vosotros dos. Correcto. Premios de Venezuela, de gente del país y María Corina como embajadora. Así no es. Bueno, esta papia de un proyecto sumamente interesante. Mami, un par de portrait, camina gente está haciendo arte con portrait y me está compartiendo en vista limitada. Esa intrigame un poco más. Mami, vos comunicado. Contanos, ¿qué proyecto aquí está en será plataforma Invisible? Muchas gracias, Aldrich. Dus el proyecto aquí llama Perspectiva Invisible. Es un curso de arte, dus fotografía para gente ciego o menos vidente. Y aquí está un proyecto que abordo desarrollador de Rafael Barragan, que es un fotógrafo profesional, junto con Plataforma Aruba. Plataforma Aruba es un non-profit que ayuda a conectar Aruba, dos pueblos en general, con arte. El proyecto específico aquí te busca conectar gente que tiene menos acceso a arte, a un modo de expresión. De ese curso aquí abordo desarrollar un curso de 9 lunas en total, junto con Fabi Aruba, dos clientes de Fabi Aruba. Ahora que nos está bezig rondaf el primer semestre, anto eu origem bierna nos noti un evento onde 10 fotógrafos ciego of menos vidente daarbij mostra ng artwork ja bierna ao. ¿Quién podrá participar de edad y edad tanta varia, pero y profundidad de efecto de vista también de limitación? Dus correcto, para calificar para do meio o proyecto aquí, tu participante nanta cliente de Favi, para por vida cliente de Favi, vamos a tener un vista de ongeveer 20% of menos, dus un eyesight de 20% of menos. Okay. Dus esa que gente não tem hope de que vista, portanto wow está funciona, pero no 100%. Então, ya tem gente varios que não tem completamente ciego, dus nada de vista, não mester usa outro sentido não para por saca portrait. Yeah, well, ahora nos tengo escuché del señor Barragan. ¿Cómo logra aquí lo que me miraría foto? ¿Cómo logra para por logra expresar en arte a través de portrait? ¿Qué limitación con anting? Sí, me diseñado un curso de 9 lunas, lo que te permite a personas participantes aquí para tiki pa tiki sin fotografía. Por me cos que nos tengo reparata que para sacar portrait vos estar de push un botón. Ese está. Vos saca por el cava. Un botón de cámara off de tu teléfono. Pero para construir una imagen, una narrativa visual, vos tienes que tomar un par de cosas en consideración. Entonces, el primer módulo, que está 3 lunas, está fotografía instantánea. Cos que está una cámara que vos meter de point and shoot, autofocus y todo eso. Entonces, por mes 3 lunas está nuestra papia de framing, que está por mes plano medio, plano general, o distinto ángulo. Y también nos haya conversación arriba, construcción de discurso visual, que sorto de historia vos quieres contar arriba un portrait. Y como por hinca elementos en el portrait aquí. Entonces, hobby experimento, ¿verdad? Manejo still nature, nos ha salido para fo, pasar con parte portrait, y nos ha haya hobby, conversación, te viaja a vira hobby personal, mané un group therapy, ¿entendés? Yeah. Ahora, con persona con limitación de vista, por comprender,
y logra lo que me puedo mirar en la foto, expresar en arte via di exactamente poder. Well, precis, tengo un par de técnicas, mane para me persona por conta steps, foi para medir distância de sujeto ou objeto que quer sacar por 3 dias. Nós tentamos um ferro, um hilo. String. Un string con distintos knots dentro para por medir distância também e mesmo momento dirección. Yeah. Wow. Mi no também visa hobby, ¿verdad? Okay. Pero todo está hobby esencial y también audio. Por ejemplo, una persona con limitación visual quer saber como poder de aldrig mener vai pedir para papia com ele. Papia para mim por reparar na onda vou trabalhar. Se talvez saca poder de um grupo de pessoas, quem está links último links e quem está último rex por para uma dimensão de espaço. Então, está muito interessante para por compreender se para por reparar que porta que a persona não tem vista, pero seguro tem uma perspectiva, tem uma visão de sua cabeça. Yeah. Você não trabalha com o Favi, com quanto cliente participa? Na primeira oportunidade aqui, nós temos 2 clientes. Jess precisamente está sacando portrait e nós temos 2 colaboradores no grupo aqui. Então, já viernes aqui, toda gente que visita Favi por trabalho WAC, trabalho experiência, portrait de 10 gente com limitação visual que nós trabalhamos em 3 lunas aqui e cada trabalha projeto final também. Então, nós temos expo interessante ou open studio que está coisa menos formal que expo. Qual é a idade mais jovem que participa e a idade mais alta que participa? Wow, a mim te creio que a idade mais jovem está ronde 38, 36, algo assim. Okay. E de mais grande, porta Elma, que tem 7, algo, 70 e algo. Você tem muita com limitação de vista que participa? Na oportunidade aqui, não. Tem mucha na Aruba que tem limitação de vista, sim. Seguro que sim. Pero essa aqui tá para me viajar que nós fazemos curso aqui e me quer seguro que sim me quer agrandar espectrum para mais participantes na dituridade não. Ja, correcto. Exposição aqui, open dag, bopo yamele, of exposição. Open studio. Também open studio você, também tu lugar, que dia, quanto hora? Já viernes aqui. O dia 12 de dezembro, na Favi mês, na primavera 2033, entre 5 horas da tarde e 8 horas da noite. Okay. Passa livremente, é evento grátis. É evento grátis para editor. Bem mira é obra na aqui. Nós tomamos um break aqui rato nós também pergunta na de nosso oyente na através de 594-2400 e se você chama na telefone também vai em aire com boa pergunta 588-6100. Buscamos Banco de Caribe, Tinacom. Ponemos placa, move cubo, Tinacom. Con mi Banco de Caribe, Tinacom. A mi mes por shop y paga online. Exclusivamente pa' el joven. Dices 2 años pa' de 7 años. Usa boa cuenta pa' botar tips. Y paga online. Manejamos placa for the trempan. Check it out at bancodecaribe.com. Banco de Caribe, Tinacom. Por placa, por libertad. Bucci, banco ne. O Aruba tá nos sushi isleta, mas sigue cuida nos cultura, se estar aportando. Nos Aruba do chitera van unen y van ayudar. Sigue que tradición, pe siguiente generación. Tu hermana Laira, se fue criando. Deporte y enseñanza, se están aportando. Cultura del futuro, se están conservando. Aruba tem tienda de regalo único e seita Noel Gift, que está situada em Avenida Milio Cruz 8.
Nos te invita a Pueblo de Aruba para pasar y ser conocido con nos. Y nos lo ayudamos con Cubo Regalo. Sea para familia, pareja, amistad, colega, profesión, casamento, aniversario, nacimiento de baby, retirement, etcétera, etcétera. For all seasons, all reasons, Noel gift and home utensils. Habri di Gialuna Pagiapierna, di 9 ore di mainta, te cu 2 ore e mei di merdia, e di 2 ore di merdia, te cu 6 ore già tardi. E già sabra, di 9 ore di mainta, non stop, te cu 6 ore già tardi. Cada vez que me passa bandia muraya me tawag imesun scheur ng ie parte ng grof mahos. E cada vez bota pensa que dia lo midreche. Sí. Well, awete dia. AVF Estuco Interior é fácil para convertir muralha ng grof para uma superfície fina e bonita com lobo sentivo orgulhoso de je. É seca rápido, é escura facilmente e é duna boa muralha ng acabado resistente, suave e duradeiro. Claro para ferf mesora. Me se transforma en sensación de interior de mi casa para el lucir limpio, suave y presentable. Manera novo. AVF Estuco Interior, diseñado para nos clima tropical e obtenible na Arveva Paint Boutique e Hardware Stores. Vamos turbo a celebrar, fin de año está cerca, en ambiente familiar, nos da fiesta sin igual, huracán saludable, fresco y delicioso, ahí está sabroso. Eat fresh and Subway, eat fresh and Subway, eat fresh and Subway, hey! Subway, el restaurante preferido de Unitour y es un más espacioso. Te desea gente el pueblo de Aruba. ¡Feliz día de fiesta! Oyentes, continuando con entrevista de día para AWE, plataforma Aruba ta anuncia e prome Open Studio die programa inclusivo Perspectiva ng Invisible. Jabiarna 2 de dezembro na Favi. Nós temos cliente de Favi na linha que tem uma pergunta para panelista ng AWE Inta. Bom dia, senhora. Bom dia, meneer. Quanto vai? Bom, danke. Me tem uma pergunta. Por exemplo, a câmera que você usa. Não, mas se está uma câmera, para mim, a ideia está mais fácil. Com o telefone mesmo. Ok. Yeah. ¿Qué está? Buena pregunta, señorita, aquí para tomar contacto con nosotros. Te viaja con un teléfono inteligente, un smartphone, por papia ba cubo, ¿toch? Entonces, por ayuda, va a sacar portrait, señora, tiene razón. Y idea para sacar portrait con cámara, está... Es un cosco usa un instrumento distinto, pero va a cambiar la forma de pensar. El approach para sacamiento de portrait va a cambiar. Esa técnica aquí está por trás arriba de cámara y también arriba de teléfonos. Ya. Sí, pero a mí personalmente, a mí me gusta una cámara. Ahora a mí te sentí, I am professional. Correcto. No, I have a phone. No, I can take pictures. Essa é a minha ideia, não? Sorry por estar outro não pensa assim, mas a mim também pensa assim, né? Mas você tem uma câmera, segundo a senhora? Câmera, pareu chiquito, bota bestela como que, pero para botar. E a senhora está um cliente de Favi? Está cliente de Favi. Ok, mas danke para boa pergunta. Ok. Tiene su punto, ¿ah? Con Polaga, sí, seguro que sí. Y esta idea está para todos participantes por Cinti Mané, un fotógrafo profesional. Y el motivo está para lo cual nos comienza con instant cameras, con point and shoot. Desde 2 módulos, nos va a sacar portrait con cámara, con film, analog photography. 2 cámaras serio, pisar,
ku manual. Existia câmera né ainda? Sim, completamente. Ok, tu vai ver digital gawa. Dalilo está making a comeback. Ok. Mesmo com os vinyls. Toevallig, mabay bulchans hopi reciente, Anton lang abisami, bosa ko nos ting rolletjes ayin dus back, awo bulchans mesta bay bende rolls, camera rolls, camera, film, analog. Correct. There you go. It's making a comeback. Yeah. Dus de garami foi basic yo. De dos módulos tá com film photography e de 3 módulos tá com digital photography. Nós tem câmera profissional daqui na sede Aruba com a iniciativa Let's Act. Nós por haya material aqui. Nós tem suficiente para tomar controle do grupo aqui. E que experiência estava para participante aqui na comentar? Wow, me no quiero tomar palabra nan pero mayoría para no visa tour está hopi contento. Persona con limitación aquí porta ku haya hopi isolación, ¿no? Está queda na banda, pero en el momento que vos te invité para hacer una actividad que no tape eso, a vos amane un gente chego sacando portrait, serio? Gente aquí está eager para quebrar frontera nan, para quebrar barrera nan que sociedad por pone pe. Dus para mí es un placer trece cabranan aquí para gente de Fabi, cliente nan de Fabi y sí, mi mag. Pawak perspectiva de participante nan por visitar página de Instagram de plataforma Aruba, riba Instagram, anterior por compartilhar vídeo de participante nan que explica na experiência. E também com essa por visitar nos Open Studio dia gestos, anto por conversar com os estudiantes nan pawak que ta nang experiência anto di kong nang traha ipotrat kung nang akis patraha. Ok. Awo presentação kita baita na Favi so jebiarna de ideia de fazer algo mais para fora? Seguro que sim. Seguro que sim. Ideia tá para vai na Calle Grande, que tá espaço of galeria de plataforma Aruba que tá chamada RA, ¿verdad? Tá novo. Residência Artístico Urbano. Correcto. E também para vai na San Nicolás, na Fundação Art Rap, que queda net delante de Charles Bar. Nós não tem fecha ainda, pero idea está para 13 expo aquí para Turaruba. Y por supuesto nos va a todo compartir porta para espera haya más espacio para mostrar por tren aquí. Nos se pregunta de comunidad. Buen día, Aldrich. Tremendo programa. A mí tende ku gente nan ku te limitación de vista or nan hasi trabajo nan of haya oportunidad nan creativo nan mente ta produci químico nan ku por ayuda nan ku nan vista. ¿Verdad es aquí? Wow. A mí no sabe, ese está un scientific fact que me no por confirmar, pero está muy interesante. Me te imaginas, me pasa sobre con gente que está haciendo algo creativo, está producir, ¿verdad? Vos curpa está producir tipo de químico en la cocina. Wow, corta dopamina para comenzar, alegría y que está mejorar, fulfillment, así una vista sinti bon. Por ejemplo, ya domingo ayer ya no estaba na un evento na Harbor House y no estaba con 2 de los participantes y Alexandra mandame un voice note mané, hey guys, danke para la oportunidad aquí, me pasa un tiempo Hopi Live, la saca Hopi portrait, mané 50 portrait. De gente con Santa y Sandra también que estaba otro participante en el curso y estaba bailando y sacando portrait. Entonces, si estudiante nan of participante sinti creativo, sinti contento, sinti realizar ese está objetivo principal para mí. Sí. Ser humano para hopi tempo, ora no está para de break, biba de hopi stress que me te seguro ora gente sinti alegria, ora hace algo creativo. Bota sinti libre, bota sinti bocina contento, ora bota hace expresión de arte, portrait, ta un sentimiento que está realmente espectacular.
well. Di un persona puntra si ta cobra, ma bisa ma conteste con no, no ta cobra pa entrada. Free event. Anto, esa kita dankin na no sponsorland, sowieso e proyecto aquí awardo hasi possible door di sede Aruba ko e initiativa Let's Act. Anto ku plataforma Aruba, anto e Open Studio. Ta hasi possible dankin na Citizens Insurance. Zan Designs ko ayuda-nos ko printing the artworks. Y Superfood ko ayuda-nos ko algún items pa Sa ito boso kolaborador ng ko. Sing nam boso na por hasia. Wings Global Media tambe participa. Wings Global Media tanos lugar di trabajo de Rafael ta fotografo na Wings Global Media. Anto a mim esta coordinadora. Anto nang aduna no se espacio pa por hasia proyecto aquí banda de nos trabajo. Okay, hope nice. Well, masyadanki pa toda información. Algo más por me nos concluir? Nos quiere invitar un día más na comunidad de Aruba pa bin ya viernes aquí foi de 5 da tarde para 8 de noite bem e para por wag trabalho nan ku participante nan di perspectiva nan invisible a realizar ku hobby carinho ku hobby paixão das lo que me quiere expressar que tá hobby importante para nós é para vosso turbin e papia ku fotógrafo nan papia ku artista nan para cada por compreender mijo Kiko ta arriba su portrait y Kiko por expresar y producir en comunidad. So. Okay. Masha danki Aldrich pa espacio awe. Masha bon tabata junto con nos awe Virginia Paragona, coordinadora del proyecto. Danke Virginia. Danke Aldrich. Y también Rafael Barragán, instructor del proyecto. Éxito. Y mi te trata para te presente en la ocasión aquí. Sí, que sí, mi te gusta en diciembre visitar tour museo y exposición que tiene actividad. Pues está así en diciembre, así aparte. Esta es una luna de celebración, esta es una luna espiritual, esta es una luna de hermandad, armonía, pero de actividad también. Y lo cual nos por participar, camina por lo está interesante. Mi te percuraba, mi te está cerca de mí también. Aquí banda cerca de primavera. Así bon. Éxito. Danke Aldrich. Tabata nos entrevista de día pa awe Favi junto con Perspectiva Invisible, invitando comunidad de Aruba para Jabierna a 2 de diciembre, 5 da tarde para 8 da noche. Entrada gratis.